Sekepe seo se bego se tšwelela ka India ka Sontaga ge sa le sebewa ka tlase ga leihlo la ntšhošo go latela go hwetša ba bangwe ba batho ka sekepeng seo ba na le COVID-19. Lekala la Transnet la taolo ya mellwane ya bosetšhaba le re le lota mehlala ya batho ba bangwe ba 41 ba bego ba le ka gare ga sekepeng seo go ya go laišolla merwalo. Go begilwe gore ba bangwe ba 14 ba ba hweditšego ba na le COVID-19 ba kitimišeditšwe bookelong. He had breathing difficulties. The rest of the 13 crew members are still on board on quarantine, and Port Health is monitoring them closely. Dipego tšeo di tlišitše letšhogo le go se dudišege go badudi ka ge ba bangwe ba nagana gore batho bao ba ka no ba na le mohuta o moso wa COVID-19 wa go bitšwa B1617 e le go mohuta wo o hweditšwego ka India. Mohuta wo moswa o hweditše dinageng tše dingwe go balwa Germany, Belgium, UK, Switzerland, Singapore, Fiji le India. Mina angiyiboni ingxaki endabeni yokuthi kukhona i-variant esefike lana ephume e-India. Yona siyayazi ukuthi kumele sinakekele senze sure ukuthi abantu abezi ukuyithola. Dinyakišišo di bontšha gape gore mohuta o moso wa kokwanahloko o keka ka lebelo go feta wo o ile go a hwetšwa ka Afrika Borwa. Le ge go le bjalo o re yena ga a dumele gore go tswalele mellwane. Singasheshi ukuthi sivale. Ukuthi siqhubeke ngoba siyazi ukuthi noma kukhona ukuthi i-COVID-19 ingakhuphuka kungconywana kwamanje ngoba siyazi ukuthi sifuna nokuthi abantu babe nomsebenzi. Ka pegong ya gagwe tona ya maphelo Zweli Mkhize o boletše ge mohuta o moso wa B1617 o se wa tšwa o hwetšwa ka Afrika Borwa.